Xo sashosho mfathi ngiro sesibarene shashas ngathe icontent iningi nisazoyithola le channel lena azingenza ukuthi umzozo nge ama voice ahlukahlukene nibuke nembukiso panya but right now asikho la azingenza ukuthi sike intweni ebuhlungu ethinta labana umthandeni ukuthi amakidanga ma akhe avelelwe ingozi kwane mara kabuhlungu umalume uyishirisi izingenza ukuthi siyambeka kakhulu emthandazo yini but izingenza ukuthi niyaze ukuthi kungezo kuhlala kusemahlanyela Ngizo yazikhulumela lapha niyasho lokusho lapha ukuthi niyenzelani lento ebuhlungweni lapha but sonke that video lo zingenza ukuthi ufuna nawe ngizwe lapha sibonile lapha inhlaka production kuvezwa lapha ukuthi ngathi ungizwe ukuhazanya lapha ukuhlaselwa eNewcastle izinkabithi zeni but ke uphume engenalutho asazi ukuthi lezo zindaba seyiqiniswa ngana but anyway it is a reason izweni ukuthi ungeke abantu umlando umvuka mqhuno uthini na Mathenga tuyiswayelani imoto uyiswaya uthi ayigokoze kakushilisi uzobulala ikhehla lenkosi yazi ukuthi abafethu hayi ningayenzi lento sisebhizi samasha hawu seningishithe focus manje lokho ngikushilisi